Abono ko sen Oustaz Tayibou ɗo fi kala conférence waɗaɗo ya hendomo wona ko sati a waɗira suguno kollunku woni waɗirde ɗo ni ko sengole vidéo ɗo ko spécial fi bayana Oustaz Tayibou tun waɗeteɗo siɗa faala bayanaji maɓɓe ɗin fof ko ɗo tun abonoto nene goto yagal ngal ko dina nene goto yagal islam haray noon ɗo gantino e ceernaɓe mawɓe Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri tawda ɗen nden o jonde nde wowi arde laabe waɗa yewtoreji l'islam kono on tigi mandaki andita ha hande ka ƴetti konngol yewtugol filis laabe ɗo hala ɓeɗo ceernoɓe fowino takko ɗum ko premiére fois sifa wonwa ɗum noon haray yen andu wondema ɗum ɗo ko teddugal mawgal kañum e ɓural mawgal e yurmede Allah e moƴƴere makko woni ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴori yimɓe laabe heɓugol ɓeɗo ceernoɓe ɗo fof ɓeɗo karmoɓe fof ɓe tawata huyi e maɓɓe wona laabe ɗo jeeya pita woɓɓe ko mamu no keeli ko tawa ko wonɓe duɗade e leydi ɓurdi jogagol teddugal e andirede e taarika ko wiyete dina tan e oɗo aduna men mi wottan men ɗo leydi ka wahayo gadi tippade toon tawa kadi ko e duɗal lollirgal andiragal moƴƴingol yimɓe ma ɗum takkugol yimɓe tawa ko yimɓe diina ɓe tawata hiɓe yewta faade e finde sellude nden nde tawata lurraka hay hunde wandema aqida mo ɓeɗo janggi on mo woni jangude o aqida sellugo hay goto yeddodira e ɗum lurraka karmotoɓe men ɓe alluji ɗum towi moƴƴanno woɓɓe maɓɓe no prépare no gaynugol doctorat mum woɓɓe maɓɓe ino bimana ala kulli haal mustawaji maɓɓe ɗin ino towi heɓugol sifa ɓeɗo ka muɗum ɓe seeno fi Allah ɓenna are ɓeydodire ɗum ɗo ko hunde labade ko teddugal mawgal ko nema mawɗo ni ɓarɗo moƴƴoriɗa ɓeɗo hareno won ɓurno moƴƴude wono andirɗen noon ɓayɗe gandi laɓe ɗo moƴƴo lurde e yeddodire probléme ji e gorto kartare ko woni laɓe ɗo ko ɗum hino mawni potno si tawi Allah addiwa ɓeɗo jama on noon ara ɓatto ɓeɗo noon kala ko lurrano e gorto kartare weeɓitane ɓeɗo kono Allah dandu heɓade e nder labbe ɗo kadi ɓe aqida mum e gandal mum allol mum ɓuri ɓeɗo kadi tana ɗum haray kadi haray ɓurte hurɓinade haray mi yiɗu tun adorte tun ɗon mi gantino e maɓɓe ɓay komi paykun e maɓɓe telemma sengo wiwgol mi ƴetta e konngol yewtugol fi l'islam yeeso ɓeɗo tigi tiga mi naali kon paykun e maɓɓe ka duuɓi kono noon ka alluwal e ko tumbidiri en ɗo sabu mum ko yankinare maɓɓe tun e tippitare e yiɗugol yiwgol men e apparentirɓe men e kadi menen débro yeeso maɓɓe ko ɗum tuwatta so ɓe nodda men ɗo ɓenne ɓe jonde men fon haray yewtere men nden no ɓe holliri noon no yowiti e fii ko wiyete nene goto yagal islam en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah sikku en ko yewti e mum ta ko wondi e ƴiyal ta kadi ko fi makko kadi woni ko yewtere en toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala on ɓeɗo musidɓe julɓe tedduɓe nokku kala ka ɓaŋorɗo ka woɗɗiti ka ɓadi e leyɗeɗo loope e leyɗal ndiyam ɗo e leyde niwre wakkili seenagol ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi dokkiano mum on hukkanede bakkat ɓe nadede akken haray akkugol ka mawdu nene goto yagal islamu ngal ɗum ko hunde mawde hunde hittude ka nder diina ko tawata Allah subhanahu wa ta'ala ino mawnini fi muɗum nenaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ino mawninno fi ko wiyete nene goto yagal islamu ngal hettini fi muɗum ko waɗi noon ko ɗum ɗon woni hunde aranere ɓurde mawnude ko diina kan ari sakku mum ko tabintingol nene goto yagal ngal hakkunde nootiɓe konngol Allah ngol subhanahu wa ta'ala
ino jeya e ko Allah subhanahu wa ta'ala yamri gondimɓe ɓe yoɓe anditu waskuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'daa Allah ko baynakum la dali anditene ma Allah on e dow mo mande wonno ɗon ayru ɓen anduɓe mana honɗum faanda ko honɗum ɗaɓɓa e ngal nene gotoyagal islam honɗum ngal nafi ko impact hombo wonno rôle mo nene gotoyagal islam on suuno ka fajurul islam kaɓɓol islam ɗum ɗon wawana e wonande gartu ko waweten jokkitade hakkudeji meɗen ganen kadi e tawno Allah subhanahu wa ta'ala dali anditenema Allah on e dow moɗon ɗum bande wonno ɗon ayruɓe Allahu lam ɗon wowidiri bi mana ɓerɗe monɗen wontuɗon sabu kaɗo diina Allah nene goto wontuɗon sabu kaɗo diina Allah nene goto ɗum andirten ko hunde mawnude nene goto yagal islam ngal kadi ko hunde nde Allah subhanahu wa ta'ala wallini waɗi règle ji mum ɗin ko hunde wodande tabitunde Allah subhanahu wa ta'ala ko landi joni koyo moƴƴine ladari innamal mu'minuna ikhwat gonnimɓe ɓen ko ɓenene goto ɗum tabiti woni joni noon ko ɗaɓɓa fa aslihu bayna akhaway moƴƴine hakkude nen goto yagal mo ngal kono hingal woodi ngal existe déjà Allah waɗi ngal mana dennanangal gondimɓe ɓen fof Allah subhanahu wa ta'ala holli ko ɓenene goto joni noon ko ɓe yamiro hande kadi ko moƴƴingol ngal nene goto yagal fa aslihu bayna akhaway moƴƴine noon e nene goto yagal ngal hakkudeji moɗon ko honno ngal woodino iwi ka arande algol kaɗo dina l'islam e ɗeya mofte feƴƴunoɗe so daari alqur'ana on so daari no l'islam on ɓanginiri noon ɗum taway nene goto yagal islamu ngal fuɗɗinoke depuis konngol arangol e inde l'islam arani adama yanko ɓen ka aranta yani fuɗɗori annabi adama alayhi salam parce que l'islam on ko ɗon fuɗɗi bi Allah subhanahu wa ta'ala foduno fi argol dina ɓawda ɓeya tippade leyga dali fa imma yatiyannakum minni hudan wa man tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun si ari aroyde e mum ɓayma aroy heewi kon so tawi qouran départ wi fa imma andu sappo kono e netta fa imma yatiyannakum minni hudan fa imma tarayinna min albashari ahadan bomo waɗoyay Allah wi ko jonno ngal pewal pandangal e aya on donc ɗum ɗo woni l'islam on ko woni ko pewirte ɗon annabi adama alayhi salam ha dennanangal annabaɓe fof ɓeɗo fof maɓɓe ko hunde wotere ɓe noddi faade e muɗum ko programme goto ɓe jogui ko ɓe nene goto ko goto ɓe woni rewde objectif annabaɓen kadi ko yettinta kon ko hunde wotere kadi sa yeddi annabajo goto no wawi sa yeddi hedditiɓen fof ɗon nani qouran no wiya kadzabat qawmu luuti annuzur bimana yimɓe annabi luutu ɓen penni nelaɗo ɓe ko nelaɗo goto nelano e maɓɓe kono noon madama ɓe yeddi on ɗon no wasi ɓe yeddi dennanangal hedditiɓe jonno so ari e suratul mu'minun o yi Allah subhanahu wa ta'ala no yewta fi mofte buy o inna wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida ino mofte mon nen ko mofte gotini iwi ka arab jonno so tawi reweteɗo on ko goto pinde ɗaɓɓande nen ko hunde warte wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu taghut objectif on ko goto koye Allah tun rewe hara o kapitaka e hunde si tawi annabaɓe fof jogui ke programme goto mofte ɗen fof woni hunde wotere ko nene goto yagal islam fuɗɗingal ko neeɓini ad ko ɗum waɗi si dennanangal annabaɓe fof ɓe waɗi ko wiyete une déclaration commune c'est à dire wolugol konngol gotol wiya ko ɗum ɗo min fotti ko ni min woni amanna billah wa ma unsila alayna wa ma unsila ala ibrahim wa ismail wa ishaq wa yaqub wal asbat wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ɗo ko annaba fof woni ko haldi konngol goto jonnon si iwti ɗon ko concerné en kon enen par ce que si ari kadi fof woni hunde wotere mofte ɗen fof Allah subhanahu wa ta'ala sennini ray waɗana mofte kala e programme mum
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ko concert no mofte nelaɗo sallallahu alaihi wasallam concert ne ko enen en daara tawen adiɓe gonɗinde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yi'i mo haaga si gonɗinde mo hoolimo Allah subhanahu wa ta'ala no jogindiri ɓen ɗon e sakkiteteɗo heɓedeta ko gonɗindo jeeyaɗo e mofte nela nde Allah yewtuno fii nela sallallahu alaihi wasallam e sahaba baɓe mum ɓen haaga o sappino en o inni wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim e ɓeya kadi ko kamɓe ni kadi ko groupe goto on ni hay seɓe hawrodiraɓe ɓe kapaɗi zaman joni noon ko ngal ɗo nene gotoya ka l'islam nde hunde ko nde ɗo woni force ko nde ɗo woni doole si tawi ɗum ɗo tabiti woni gonga ha gasi haray alaka kefero natira hande kadi shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يعني هون اللي الله سبحانه وتعالى شرعنا نعم شرعنا نبيه هتتيبة وحندك هون نقول كوي مردين كوي نينو كالو دينا هذا الهرالي إن سيدالي إن هبال إن أي بندرال ستاي نندو وني غونا ما بيناي مشركين إن آني ناي بستاي كوني تيجي وني ستاي ناني وني هذا ناي هون jonnon an o neɗɗo mo tawa hino ka haqqille ma e ka faamu ma sennidirgol julɓe ɓen ha gasa bonna ngal nene goto yagal ɗo mi faala ɗum andindema ko wonɗa natude e mum gonno heccuma no mawni ko falɗa lañco dekka ko fuɗɗino depuis hono annabi adama ari e ɓeeɗo fof an tawi a jeeyete e ko lañcata ɗum ɗo kon haray ko wonɗa lañcude kon hino hawni hino hurɓini jonnon ngal ɗo nene goto yagal islam ngal jogi nafuureji mawɗi ko kangal woni hima julɓe l'islam ko wiyete dina l'islam kanko Allah addi ko kanko naɓata ɓaɗiɗa ton a ɓadaki yahay Allah nan ɗon foti kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah famɗi wonnama o gañoto kanko e nelaɗo l'islam on jarotako bes masay hay hunde damataɗo kono amma non julɓe ɓen heɓugol julɓe ɓen doole ɓe fewje hara ɓe lo'aani yani kala ko sutani l'islam ko wiyete dina kan ko iwrata ka yaaki Allah subhanahu wa taala ƴettani en sa amma noon ko woni hakkunde men nder gaako doole men ɗen e tembe men ɗen e miri men on ko embere ko fottuɗen kon e ko jogondirɗen kon sina ɗum Allah hakkitaka ko julɓe ɓe lo'ata ɓe jaata si tawi ɓe serti si ɓe serti ɓe ayri ɓe lo'ay ɓe jas ɓe toromo ta ono takoɓe hagas kono amma noon diina kan noon himo ayni ka himo heewi ka hunde wawanaka hay hunde ko ɗum Allah daali wala tanaza'u fataftalu wa tadhhaba rihukum wata on puuɗodir bimana serto on say on heɓay fasal wiyete échec koko faala ɗon kon ko sutani ɗon kon watta ko faala ɗon koyon pooɗu fewjo haɗa fataftalu hande kadi en si kon fewjoteɓe dow mum hande miri mo o yaha doole mon e yaha tawa hiɗon ɗuuɗi ga yara woɗo noddine julɗe no darne kono ma on hay hunde heeseraɓe seeɗaɓe ni hulɓinayi on mum fof hiya mo faala ɗum e mooto tawa nafoore plus ala ko ɗuuɗuɗon kon ɗum ɗon ko wonata nene e baaba muɗum bimana ko lorɗutol ɗum polgal mengal bimana ɗum ɗo polgal mengal mino jogodiri e ko fotteten kon ha gas woni hunde woɗɓe par ce que ko on say tagguɗo on yiɗata en no woodi noone no wonirten tagguɗo on yiɗa en poole par ce que enen en ala recours en ala force wona ka Allah subhanahu wa taala heɓeraɓe ko doole maɓɓe ɗen ɓe hoolori e force ɗi maɓɓe ɓe anda ko on to Allah hikkori kañum e programme ji aljanna e ɗum amma noon gonɗimɓe ɓen kamɓe ɗiɓe poolay ko so Allah pooli ɗi no woodi noon sartiji ɗi julɓe ɓen haani wawde si Allah waɗa dali wa man nasru illa min indillah bolgal wawata heɓorade ka julɓe ɓen si wona immorde Allah subhanahu wa taala nde julɓe ɓe wonirno no nana sallama yamirinɓe no fewnduma hare ɗe fof ɓe gañi ɓe pooli Allah subhanahu wa taala adduno ko honɗum waɗi si julɓe no gaño to no wi dalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum
kono tawno Allah subhanahu wa ta'ala ko giɗo ballo gondimɓe ɓen kono amma heferaɓe kañum ala giɗo bal ko ɗum ɗon joni noon ko homɓe noon Allah subhanahu wa ta'ala walla haɗi noon Allah walla en enen julɓe o zamanu meɗen ɗone kon ɗum kadi Allah ɓayle o wallay gondimɓe ذلك الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Allah subhanahu wa ta'ala himo yiɗi ɓenɓe no haɓa no diina Allah ka ñiiɗir tawa hiɓe saffini tawa hiɓe waɗi tawa maadi mahandi haa gasi jogindira kadi ko ɓen ɗon Allah yiɗi ko ɓen ɗon o wallata joni noon si tawi korum an beɗum an ɓeeɗa yiɗa ɓeeɗa jultako o ɓeeɗa yurtako ɓeeɗa reconnaissa ɓeeɗa jaɓa ɓeeɗa ko ɗum wiyete saffan ka annahum bunyanun marsus. est ce que Allah no yiɗi ɓen ɗon tan ko walla wata honde wata marsu donc ko piiji ɗi andanɗe hoore men ko feere ala maaɗi ɗo hande joni noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala ko wonata ko probléme ji julɓe ɓen ɗi fof majji kadim fala arde mawdu o harami tusali mawdu go no gasa mo mi waɗoyta ɗo ko wiyete comme des problématiques du monde musulman. Donc haray kala ko wonata sabu kon fof ha julɓe ɓen ayra ɓe haɓa Allah subhanahu wa ta'ala no yewti fi muɗum rentini joɗɗini borno ɗum ha gasa par ce que si tawi en yiɗidirali e yurmodiraali e yiɗindiranaali en teddondiraali haray en foolata joni noon ɗum ɗon Allah hay acciraali fof muɗum nelaɗo sallah sallam ayji alqur'ana bus no ari fi muɗum watti kadi hadisaji nelaɗo sallah sallam ko ɓe yewti fiino julɓe ɓen hani wonirde ɓe tabittinna nene goto yagal ngal Allah subhanahu wa ta'ala imo ɓangina jikkuuji e julɗo haani jogitaade vis-à-vis e julɗo ɗimmojo makko tele masengo ka rentagol fii o hawre wunu hakkude maɓɓe tawa mo kala e maɓɓe hino yiɗani oya ko yiɗani hoore mum kon no hulani oya renti e makko kala ko mettata ɗum wata hewtu ɗimmo makko on kanko si tawi e wonirini haa gasi ko ni Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ɗaɓɓiri en ko ni o faanira hen tigi tigi Allah subhanahu wa ta'ala imo dara ya ayyuha alladina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. So ndari o aya hara ko o tout respecta hakkunde gonɗinɓe ɓen hara ko o aya tout respecta julɗo haɓitata e julɗo aduna julɗo haɓitata e julɗo aduna hara ko o aya ɗum julɓe ɓen accepte ɓe jaɓi ya ayyuha alladina amanu hey ko ono yo gonɗinɓe ijtanibu kathiran min adh-dhann woɗɗe ko ɓuri heewude e sikke inna ba'da adh-dhanni ithm sabu yoga e sikke ko bakkato famin directement e o passage aya on ɗo wondema ko wiyete sikke kon hino woodi sikke on kadi ko none ɗiɗi ko sikke moƴƴuɗe e sikke bonɗe Allah yamirma kala ko wiyete sikkitagol neɗɗanke tawa bimana tawa ko boni kon fuu muɗum ko ya rento ɗum e musidɗo ma julɗo itta e makko fen sikkugol mo si wona kala noon alhaali e none noon mi jonnaw misal so tawi en ngari aya on e yaari e makko no ardi noon tigi tigi no Allah wallini borno jeɗen yani kala julɗo mo yiwɗa jaɓu ka haqqille maɗa ɓay on huwodiraade a yeeyali mo yeeyali ma on setotali on waddali ay wonde ko hande yiwɗama waɗu ka haqqille ma ko moƴƴo ɓay ko julɗo jonnaw misal sa yiiɗo tun julɗo ha gasa on hawri tawi toni ɗin no bawle haray ko ya wi ko bawlendi ɗi toni o ko astahfirullah subhanallah o ɗuɗirimo ya wi ɗum par ce que aya on ko wima ko wata sikku musima ko moƴƴi ka safay jonno sa wi ko bawlendi toni o nande fimo o sukareti a fuɗɗike bunkodirde aya qur'an ono nande fimo o sukareti si paɗi toni pimay sukareti ina bonnude aya ɗa bonde yamirore aya par ce que aya on ko wima ko wata sikku mo si wona ko
jonnon andi ko fukkitande nden non si tawi ton a wi toni ɗin no nandi e piimowo sugareti Allah wi a nanguɗon prêt taw ɗo yandita feƴƴuɗon Allah daali wala ta jassasu bi mana ta darsi ko gonga watta ko sikkuɗamo ko ɓe Allah winoma ta sikkumo sina ko moƴƴi a yeddi Allah a sikkimo ko boni Allah wi nanguɗon prêt gawa ta darsi ko gonga jonnon hay so fima mo fuuɗade o fima wona ɗon tun o jolta ley to ka weddi seeɗa ya o joni o yeeyi pimol eɗa yettude deuxiéme passage aya o wi ko Allah wima ta daaru ko jolta ley to ara ya huɓɓina golle neɗɗo o fima andi mo suuɗi a yii Allah wima moƴƴi ɓay a yeddilanka aran mo mbinoma ya sikku o ko moƴƴi a yeddilanka ɗin mo mbinoma ta darsi ko goon Allah wima tan mum ɗum mi torikema famko ko yiɗa ko wata woɗum wala yakta ba'dukum ba bataw ñoyi par ce que ko wiyete ñoore ko hunde nde musidɗo ma julɗo woni wadde hay si tawi moƴƴa ko no yiɗa yo andanomo sa wooli ɗum ara ñoyi wona wolgol ko waɗa ko hunde bone mo suuɗi yiɗa yo andono wonani mo wirtere sa wowli ɗum e ɓawa makko hara ñoyi jon noon Allah wi'uma awa ko yiwɗa ɗon ko waɗa woɗu nani ndaare ko andi ton Qur'an no mari no joɗɗinana bornoji hara probléme watta ɗiɗon andi bi o hokkiti ɗo ko kanko tun andi wona mo cible on bi mana sujet on anda o anda sikkimo ko boni o anda a yihimo fiima andi ha joni on haɓaade ton fotti on yorodiray on haɓaade a waddalimo kadi hay goto an sa tahanci ko ɗo dariɗa probléme watta kono ya o jooɗoyo kono yimɓe tan ko yi ño'owo no mari départ ji mi andini o waadnawol wini ɗum ɗo fof ko départ mbi ñowa hande so yi'u momi yiino piima donc on tigi wola inde makko nen ɗon ta woɓɓe jooɗiɓe ɗon ɓen kon ko kawu mum ma ko welti mum ma ko goɗɗum go yaha tun o wowlitanoyam kaari wiyikoma ka piimowo ɓeeɗo ɗiɗo ɗo sikkaraɓe haɓaade joni noon ko évitugol ndeɗo hawre ha gasi ƴelti Qur'an on sifi ko ha wonto hunde nde ñiddi fiyo nde pottite par ce que nde wona sabu mi mana haɓe a yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtum ko hombo e moɗon yiɗi yo goɗɗo e mon maayi oto tampona ɗum ha gasa o tallo ka foosi o uno ton o wona ton ha o ñola gilɗi ɗin ñaama mo kan kadi wara o ƴetta assiette o taƴa ɗon seeɗa o ñaama hombo men yiɗi ɗum ñoore nden ko ni nde sifora ko ni nde ñiddiri yilto Allah subhanahu wa ta'ala toujours ka waajagol gondimɓe ɓen iyo ɓe tabinti nene goto yagal maɓɓe ngal bi mana ɓe rentodirana memidirgol ko mettata ɗum ko holla yimɓe ɓen bi mana yiita ko wiya ɓuri mum ala ko oɗa jaahi Qur'an wi attention ɗon kadi ya ayuha alladina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran Allah taala e kono yo gondimɓe wata jalu wata worɓe jalu worɓe wata worɓe jalkitu worɓe wata worɓe aybin worɓe hawnaki tawa ɓe jalkitaɓe ɗo ɓuri moƴƴude jalkituɓe ɓe nane Qur'an hay si tawi ko fewndo ɗon fewndo kadi jalkitata ɗon ɓay ko ɓeya wona jalkiteɗe fewndo ɗon ara e jalkiteteɓe ɓen no ɓuri wonɓe jalkitude ɓen ara ala ka golleji maɓɓe ɓaawa ka wonɗo e yeddugol yamirore Allah subhanahu wa ta'ala on hino fota emo yeddali yamirore Allah subhanahu wa ta'ala ka jooɗiɗa ɗon ɗawiya a hunji Qur'an hunji tawreta a hunji linjila a giɗa on no selli no waɗɗini wattitini ka jooɗiɗa hiɗa sabota goɗɗo go wonɗoɗa fewndo ɗon on mo wonɗa sabutude on no ɓurma par ce que an hiɗa en plein yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala daari wata rewɓe kadi jalkiti rewɓe wata rewɓe kadi jallu rewɓe hawnaki tawa rewɓe jalaɓe ɓe no ɓuri moƴƴude jalɓe ɓen par ce que moƴƴugol ngol moƴƴuɗo on
moƴƴugol ngol ko o dow gaandi woni ɗum hiɗa wadde golle moƴƴe kono amma a siñama ko a moƴƴo o dow gaandi joni noon ko annduɗo ko wirni o siñowo ɗum o wi hawnaki tawa jalaɓe ɓen no ɓuri moƴƴude jalɓe haysi ko ɗum tum ɗe ŋaani wulde si tawi allah o lan on daali hawnaki tawa jalaɓe ɓen no ɓuri moƴƴude jalɓe ɓen e rentoto jalgol piwata ɓeeɗo ɓuuro e moƴƴude Allah daali wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Allah subhanahu wa ta'ala daali wata en jammindir wata en bi ma'ana dare yamirore nden hino arde ko yani ko woɓɓe woni sabotude woɓɓe kono madama ko julɗo woni sabotude julɗo Allah wala talmisu anfusakum nawigol ko an wiiti hoore ma kono oɗa ko an ko kanko sa waɗimo haray ko ono woni ko waɗintel ndaari ɗum ɗo ikaari no yaajiri ndaari ko ikaari no wayi ɗinon nandi kaari ko ɗomo mi remarkimo eno ngaray kaw doomi o hina ɗon an kadɗo ɓattimo goye seeɗa ka doomu go sifa ɗiɗo piiji fof wata on jammindir wiyeteɗo Ismaila wata wimo bimana usu kuccum maɗum goɗɗum sabu welatamo o yiɗa ɗum o yiɗa wiyede ɗum o yiɗa wiyede domo o yiɗa wiyede derero o yiɗa wiyede ɗum ɗo kala ɗin konnguɗi bonɗi fof noddumo inde makko nden labinanamo inde makko nden hay ka noddugol tun on tigi hiɗa nodda ɗo goɗɗo sabu no noddirtamo ɗum tun o yiɗe hiɗa nodda ɗo goɗɗo ha gasa jamma mo haɓo hande kadi ta ko sabu sempoɗa jammi mo haɓo Allah daari inde daginde sellude nde neɗɗo wi'a inde ko fasiqire ɓaawo mum si artoy haray nden inde ɗon nde boni Allah daali kala ɓe tuubani ɗum ɗon hara ɓe wontoñuɓe sifa ɗiɗo piiji fof ko piiji ɗi hanuɗe wattande hakkille hakkundeji men data ɗum ɗo c'est des enseignements purement coranique ko ayete Qur'an woni sifanade en no wawirte wondede tawa en teddodira tawa e yiɗidira kadi donc ɗiɗo piiji ko piiji ɗi hanuɗen wattande hakkille mum Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi yo taw programme ji julɓe ɓen fof ɗo woni programme maɓɓe hakkundeji maɓɓe haysi tawi si hawre waɗi ta ko julɓe ɓen moƴƴintinta hawre nden hakkundeji maɓɓe wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu baynahum si tawi feddeji ɗiɗi e julɓe ɓe ari haɓude moƴƴine hakkunde maɓɓe fa in bahat ihdahuma ala al ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah si tawi fedde go bewi e hoore ndeya on fof hawtite haɓɓo bewde nden hande rutto e yamirore Allah nden fayin faa si tawi noon nde ɓontiki ruttitike feewi haa gati wasbihu ñaawe hakkunde maɓɓe bi maana e hoore nunɗal wa aqsitu nunɗe inna allaha yuhibbu tawa joni woni joni ɓe haɓiɗo fi jawle kamɓe kafunomaaki kamɓe yadayno arta ɓe lurri to son jooɗike o moƴƴini hakkunde maɓɓe ha gasi toñuɗo on jonnitimo toñe mumɗen ha gasi a andi mone humno luttita ɗo kaɓe acci wuro nder ko ɗum ɗon kadi Allah wi jokkite kadi moƴƴintinno wata ɓe lutto hawre par ce que ɗuwema moƴƴini hakkude maɓɓe ɓaawo na moƴƴinanoma gasi ko non kadi arti ɗon kadi so arti kadi o feewi hara e numɗe hakkude maɓɓe kadi ɗiɗo piiji ko piiji hanɗi wonde hakkunde bimana wonde mi sakkitora e exposé an on jonnugol yoga e mise ko honno rasul sallallahu alaihi wasallam wondirno e sahabaɓe mumɓen ko honno alqur'ana siforiɓe محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود. pasal pokok important dari exposé. Allah dari
nelaɗo meɗen Muhammad kanko e wondiɓe makko ɓe wondunoɓe e makko ɓen ɓen laatinoke no sattuno e dow heferaɓe ɓen sattugol maɓɓe e dow heferaɓe ɓen ko tuma ɓe noddiɓe ɓe notaki ha gasi ɓe tertiɓe heferaɓe wi joni ɓe rewata Allah on say noon si ɓe nangodiri ɗugol so ɗum goɗɗo go Dakar ɗum man ɓay mi adi so on aya o yini tigi tigi on haray e haray tigi tigi on l'islam on wona no wiimi haray ko atakugol direct ko ɗum Allah wala on taali haray andi wonde Qur'ana ko ayde gono ɗon so anda e mana majje a moɓɓindirayde tati maɗe nayyi si anda koye ashidda alal kuffar ɗum hino waali ni si tawi Allah subhanahu wa ta'ala hino wiya wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum tan fo a hawtinirayɗe sina no toon ɗen hay en pleine guerre si kefeero ari battike ma ha gasi naɓumo kam fottata e ngaɗum ɗen ha murango ɗuman